Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki pajba nongon chu pisa hapok Central Bank of India kabadan hasor Nongstoin, West Khasi Hills District. Kila ot lanam halor ke jing deko ka rukom trekam jongani ka bank. Bat nalor kata kila miru ke jing keno ba ka rukom trekam jong kinong tre hagani ka bank. Kalong ka batur murba. Ki katto ka ningut kinong kan chu pisa jongani ka bank haga jing kren bat kilat patai kubor. Haga arfunyo tarik unai lor arajar arfulai. Kila penpau da ka baong ba ka bank kala ot ia ka pisa jong ki klem ka jing benchai. Bat haba lej ban pan jing benchai ru ki bor ba dek mi kim ai jing benchai. Nalor ba ki kren kelany bat kentaj ru ban ya kren. Kila keno ru nalor kata ban sei ya ka pisa ru ka simpor da kita yo ban yo. Bat nalor ki wei de ki jing e. Kumta hakabaya daybat kani nakaliang jong ka New Trap National Youth Movement West Khasi Hills District. Hapo ka jing alam jong President uba Thailand lengkhoy rengkat ki katto kani ginongan show pisa hagani ka bank. Haga arfunyo tarik unai lor arajar arfulai. Kila lej bania kendo yau Deputy Commissioner baun tuklar lem halor ka jing bemyaj bait ka rukom trekam jong kani ka bank. Kajing lap jong kajing dealing berkata ke Central Bank. Te kajing semua bersama kia kalau tang koi ba ngilak pli account untuk mission snam hendrai haduk mentang yang pergi ke passbook ni ada submit lot dokumen ki itu kajing jong kamri ke passbook haduk kini kisir umpat yo dan ipe ke register jong ka bangru kam don ra namar tip nak ai ka daw ngam tip ya kata tengi ai ong ya ki ban pendam no hendrai ki ongan ra chuan ra passbook man ka por ngor ra passbook hendrai haduk mentaru kim padap ya kata habaya dai bat ka wairu na benta jong kan ka loan jong kini self group ka sisi loan te ki ong yangi ba ngila ban deposit ngila ban withdraw ke pisa mo hapo license namar kadang dai bet jong ka self group te hadin kata em ngidala le se pisa nang tu ki ong na ba zero balance mi shu te nakadaw ke emo kata na zero balance re ka pisa bang deposit kadang bun ki ong na ba hab renew andala renew ki ong semua bah renew hapo jong mentatayew se ini inong tre jong ka bang idon hi way bahaban lech nong tengong subung anda pendep ikot kislah tu kadep seban dep ekarini ko hoj laban pendep saban men lech nong kan pendep swa kita kikot takot renew ngong tang ban renew tang ada lech submit ekarini ko hab upgrade ekalun ngom kumna man upgrade ekalun habang ye ke pisang impadon kam ko bahab upgrade ekalun ngom padon kam pisah ki ong amlele me upgrade ndre ka pisah sa shu e haka account nai seng ong Mta dakam don sut te hoj ngila balik kumta rila dakadon sut tekan jayu mo yangi te ngala juga de ka pisar man la katayo ngam yo tenga kali ka renew ru hadu menta sini mener ngadang le tamba kimpadep e ka renew hadu kini sini ba menta tenga kali syai kita kikot ki don po bang tenga balik pa otsomit hatu sini ban le ka renew yo hana o ba kala le snong pat sumit ke kikot kampat pendep ka renew ngila abun ngila dat hi ka arla ka ru ndre aba deposit mala ugnai la ban sei mala ugnai mo ka jing don kam jing self group ndre adu mentang la ada ban deposit ngila sei biang tamba kadang pun ni ka bisa ba ngihap bangidon tu ni ko ban sei namar ban telun kum ka SSQ mo na benta karam ya adu mentang ngim padi ban sei mentar nang lek ngam yo ban sei ka bisa kasi ngalap jong ate kalong kumbi apa katu kasi ba bang yalek mo men sisi Tegi pawan yang amenin, tegi ong ban ngin sepatai ngin saai tegi kuat jing tuan na tegi pokabang. Andang ale yang tepat an bang laken menpan ka statement am, tegi dal ale yang tepat am, bang ale first ki ai tak bang statement yang itu itau. Ngawan cek baka passbook, dan ji hab clear ru. Hadin kata ngale biang sesisin, dale sesisin pan kaya pair. Tegi ong akli ki ong penbatai mobile kaya pair ka juk asni artili ki bang statement bang ayo ka juk account. Ki kam batai radin kum tu pat kajing doko ang te kim batai kim pensyai rengi te haban fun uba tre bari menswa ula poisa asam ki haban fun u pa batai u panate ti ki ong yang ngaban dan kami iPhone sate ngong habangan fun kum nu sate ba tre nong stone kidon ti kum nu ngan fun sate mo ngami yang ni am kadau ki di ban batai makiken tinggal keli ka tu ka pisa ba ki ot mo ti ong haban renew ya taki bang ti account number Habah ka jing ki yang iki miet ho bang ken renew regal su od direct ka pisa tidak kli menen par ki ong haban renew ta kanu karu komba kin order ki pha jing tip yang imo kum ki customer te bangi haban renew ada ki pha jing tip tingila ban le no hapo ka stay yung lang pendap
hindre ki par kimi tho ki shuat bet te dala kran pat ki pen batai ki bana shawai ki bang ki di central bank hi na shawai tang ba kadang kami pen jing tip hinang te pok bang nang te am pengen lek keleng te ban lek phone keleng nim i tho irash pen phone ki bana sto hi nama ki dan ki kasi arngot ki beram dikiru ki ong ban sa pen phone shawai ban ekran bar ki ya peita ngir ki jenjara me kata teng isne hi praksi bakil akul markhe bangi baro men kasir baro kasi lek nyom be ti kong ti isne hi tang ba i biarap hi ban pen phone ti ki pen batai na sitai ti kitu ki batai na sitai ki biang hi tang bakum kiri ki bari men kini bathamai buan men ta support ya da keli sha jubab ki yale ban phet bet ban mi bet na kamera te ki jenjar kajing syam ki jungi am kajing kwa ka jungi am ki kwa ban man ram ki wepi ki bateri ki ban yarap engi mo kum ki pat ba nong ston bangi don akawang te kum nu bangen rangi kiri jing rangi let bet ki ken batai ya kata ka bisa bari ben ot ki la ben ot ya kata ka bari ben sim ki la ben sim kende ki ben na yat kum ki rul ken mo hap ada ka jing tep ken ngi ru kum ki pat ba ยังพี่กำหนดกับ saving account hoi saving account กี่ออด hoi ki ot ki on na de ban renew menen na kali ได้หาตัวตังเนี่ยพี่ในกี่ดอนรูกี่เวกี่ em ก็ ki ไม่ bon pi ba ta te menen ngalai ong ban hewan lang tang ba ki ong bet ba ba ki pan na ko jing tho ki baro ken mi ken san renti bet ki don ki ba ban ong mo ba sei ka pisaru apa yo yo ta ka daw So nakaliang jungi kum kasang at Sanoy West Kasil District hadin bangila yo ki jing ujor ki ba kalong palat ka bedai bat ka Central Bank of India ka badan hang ha no ston jungi te mentakas ngi nakaliang jungi kum kasang ngila wan bane kendu sinon ya u sar DC badan burom jung ka distrik ka jungi ba ngila tempat ya ba lakum no nakaliang jungi kunki bor juga distrik kin subhaban hai khmat lem lan ban pej lem ya ka bahaka met ka bedai bat ka bang te ngila yo banyak keren bat u DC mentakas ngi te nakaliang jung uru ula hoj ula persengap ke ka bangila persengau te nakaliang jung uru ula ongkum ta yang ni baseng terkat kini kinong kumi ki ba trai haki SSG haki group of repair hakaba kila komplain ya kani kabang te nakaliang jung DC ula persaya ngi ba un sakot ha u hakalai tarik jung u benai baspau mentau snam ba yakine ki nong trai jung kani kabang makin ai ka jubut sai ka babiang hakaba dei bat ka jing komplain jung ki pajba ya kani kabang te kumta nakaliang jungi kum kaseng ru ngibu ka jing kerpat ki pajba jung kadong ka thangi berkowai jung ka West Kasil District ba kino ki ba pli account mana ki ba lek don kam hak ka Central Bank te yam ta sipor ngi kerpat ba pin subha ban ya syak sitom namar ba nakaliang jung disiru ula ong ba ngan sakhot yaki ba ke ka bala penlong ba kan mi ka huri hura hadu katne hakabai dei berkene kabang de zakhot yaki banyak keren ban pensyai ha taki jing duna trikam jung ka bang baro de kumta nakaliang jungi kumoseng ru ngi pensyai yaki pajba baro jung ka West Kasil District bayam ta sipor pin subha ban ya syak sitom tat hadu ba nakaliang jung u DC bat katai kabang kit sai ka jing pensyai jung jing pensyai ha bai dei berka jing trikam jung ka bang